Maharashtra natti madi Maharashtra ming ji sida ba yadre hoji akoi article 90 article 18 na thinge ba constitution title amta yadre khwai de ninga tam ma cha khoi ne ba adu masi kawbi ga no ba masi kaw da gi ni khoi se minai obi ga hainabi leidana khoi minai gi title loi lai se che mi se salure amit sa khoiram me yes hajur ga hale kai gi no minai obi hainabi khudul lai gre ade akhoi MP hum thaga le aswai de gi nakna ba su lei ko Maharashtra natti madi Maharashtra ming ji sida ba yadre hoji akoi article 90 article 18 na thinge ba constitution title amta yadre aduna khoi gi sana jawba leisema sana jawba kari mana Rajya Sabha gi ni adagi Lok Sabha ani kari ahum ne thari se Rajya Sabha gi MP na chakwa ningthau hamhangle maramaduna manipur gi ningthau oiru dam ahang bokhamsi aina hanak ogi inner manipur parliamentary constituency da bole chiri ba isi kari gumba bot ka na tarabadi Kalau kita nanti nyuci pemisi ayatku, ayat mana manipur perjalanan nyuci pemisi sini dia.